dufashe urugendo tugiye kureba krokodilo. Ntabwo nzi niba zitari buturiye. Amigo, krokodilo na mordi? No. Katugende ningerayo nazo ndazibereka. Uyu munsi ndahababereye ndabazengurutsa. Abari mu maduka mwese ngiye kubatembereza mutavuye aho muri, ahubwo mujye mungurira n'agafanta. Ngiye kubatembereza mutavuye aho muri. Tuzi hello family, mumeze mute? Nongeye kubasuhuza rero, mwebwe mukomeza kubana natwe. Nyuma rero yuko nkoze ikiganiro ndi kuvuga ko hano Mozambique nta mashyamba haba, hari umuntu wanyandikiye andangira ahantu hari ishyamba. Navuze rero ntireka njye kuhasura namwe mpabatembereze. Abakeneye kuzaza gusura ishyamba, bakumbuye ishyamba, namwe muzahaze. Ngiye kugenda rero mbatembereza iri shyamba, tugendane mwari na shyamba. Ngo ni ishyamba ririmo n'ibisimba bigiye bitandukanye, byose ndajya mbereka. Ngo harimo za krokodilo, ngo harimo ibisimba byinshi bigiye bitandukanye. Tugendane rero, tugendane mwari na shyamba. Ngiye kugenda ndibatembereza, gusa ni heza, tujyane. Hano rero ngo niho ngo haba za makaku, ngo ariya ni amazu yazo ngo zigiramo, ngo ariya ni amashuri. Niko bari kumbwira, niba ari byo simbizi, ariko ngo ziraniga, ngo niba ziga inyuguti sinzi ngo ziga iki, ariko bari kumbwira ngo ziriga, ngo ziraza kuzikajya ku ishuri, ngo ziri mu wa mbere. Ngo turi mu wa mbere, ntabwo turakura. Ngo tuva hano mu wa mbere tukajya mu wa kabiri, mu wa gatatu, mbese ngo zigenda zimuka gake gakeya. Gusa hano hantu nahakunze, ni heza pe, ni heza, ni ahantu waruhukira, ni ahantu mbese waza ukiyicarira ukifatira akayaga. Haba harimo abantu benshi bagiye batandukanye. Aquele pequeno está no que carace. Tá na primeira. Tá na terceira. Eu também tá na segunda. Eya, hano ndi kumwe n'umusobanuzi uzi gusobanura ngo ziga. Ngo ari mu wa mbere, ngo niri mu wa kabiri, ngo niri mu wa gatatu. Ari kudusobanurira mbese. Animagem. Crocodilo não morde. Podemos chegar lá mesmo? Não é muito longe? E vamos ver crocodilo. Não deve ngaha tugeze. Ubu dufashe urugendo tugiye kureba crocodilo. Amigo, não é longe. Tugiye kureba krokodilo. None naringuye no hasi, naringuye hasi, ndi kujya kureba krokodilo. Aha hantu rero ngo habagamo inyamaswa nyinshi, ngo bagenda bazikuramo, sinzi ngo bagiye bazijyana hehe, ariko ngo habagamo inyamaswa nyinshi ngo zigiye zitandukanye. Gusa harimo ahantu hateye ubwoba, harimo hateye ubwoba, bisaba vamos então, vamos. Dufashe urugendo tugiye kureba krokodilo. Ntabwo nzi niba zitari buturiye. Amigo, krokodilo na mordi? Katugende ningerayo nazo ndazibereka. Uyu munsi ndahababereye ndabazengurutsa. Abari mu maduka mwese ngiye kubatembereza mutavuye aho muri, ahubwo mujye mungurira n'agafanta. Ngiye kubatembereza mutavuye aho muri. Tuzi Ué, por que não abre para ele?
wowe uzi ko kano kanyamaswa kaba kameze nk'umuntu mu ndebe tuba dufite ubwenge akari takumeri purasitiko aya ni amazi ngo abamo krokodilo, ariko krokodilo ndi gukomeza nibagirwa ngo hariya yarivuye mu mazi zamutse, umutima warumvuyemo. Masih no morde. Morde agora morde. Então vocês não têm medo? Temos. Só estão a tirar pedra. Antes não tem como sair aqui? Vai, não. Tá onde? Sai, não. Vem daqui, tia. Vem daqui. Tá ali. Tá ali. Mas assim, eles estão ali. Assim não pode sair Cabeça mesmo? tá Não vai sair. Cabeça tá dali. Você só mete pau. Aqui tem quantas? Tem 3. Três. Mas nunca mordeu a pessoa? Mordeu. Tinha mordido pau. Caiu. Tem os pau. Mas tá mais embaixo. O tempo quando pega alguma coisa, ele abre a boca. Vocês aqui. Mas não tem como sair assim e morder a pessoa? Não. Ok. Mas assim como que? Para ficar grande assim? Dá uma coisa. Umva twaragenze birangira tugeze aho hari krokodilo ngo ni izi ngizi. Quero subir você? Não tem medo? Gusa umva muze kumbabarira mu nyibutse ngo mu kinyarwanda zitwa ngo iki? Ndi kwibagirwa ukuntu zitwa pe. Ndi kwibagirwa ukuntu zitwa. Ariko nanjye n'ubwa mbere nyibonye amaso ku mazi. Noneho igitangaje ntabwo nari nzi ko zijya ziva mu mazi ngo zibe ku butaka nyine. None hano ziba ku butaka nk'iyi ngiyi ihamaze umwanya. Mana yanjye. Ewe hano hantu haba hateye ubwoba, abantu bari kuzitera amabuye ngewe nkiruka bamenya baba barazimenyereye. Twakomeje kugenda ishyamba rero ngo tugera ngo aho bororera ari ubwo ni krokodilo. Iri shyamba ririmo mbese n'akagera habamo krokodilo. Harya krokodilo mu kinyarwanda ni iki? Ni inuzana na makaku, mbese ni izo nyamaswa twabashije kubonamo turazisura. Iyi ni makaku nini, dore ngiyi kanyibereke, siri kugaragara cyangwa nanjye nabaye kameramani udashobotse. Twasuye krokodilo, niyo nyamaswa twabonyemo. Amashyamba nuko nguko agiye ameze, harimo ibiti byinshi ariko hateye ubwoba. Ntabwo ari ahantu wapfa kuza wenyine, bisaba kuhaza uri kumwe n'undi muntu kuko hateye ubwoba. Niba ari uko ntarimerutse ahantu mu ishyamba. Vamos amigo. Assim vamos aonde?
Al final vocês não conhecem aqui também? Mas onde que está, tem muita animais? Já tirou? Aonde? Tem um grande também? Vamos ver também. Ishyamba rero twakomeje turarigenda, mbese ni ishyamba rinini ntiwarigenda ngo uzarirangize. Ni ishyamba rinini cyane, ariko nubwo ari n'ishyamba ntabwo harimo ibiti binini bya bindi nashakaga, bya biti bikora bikaba birebire. Nyine ni ibiti biri aho waza ukaruhukira, ariko ntabwo hameze nk'ibiti byo mu Rwanda, ariko na hano nibura uko biri. Dore ibiti bihari ni buno bwoko. Gusa ndarushye, twarigenze nk'amasaha 2 ari gushira turi kugenda ishyamba, ntabwo rirangira. Ni rinini cyane ariko ushaka nko kwiruhukira, hama akayaga keza, waza ukicara ukiruhukira, ukiyibogeza akazi, mbese ukaba uruhutse akazi ho gatoya. Ayite uke Tinya cobra já não tem? Já tiraram? Vai deixar aonde já? Ngo iyi yari inzu ngo bororeragamo inzoka, none ngo bayikuyemo ngo ntayikirimo. Aqui fugiu, Assim fugiu para onde? Ariko mumbwire ubundi ubu hari ahantu heza nko mu Rwanda koko? Cyangwa mu Rwanda hararenze, tujye twemera tujye tuvugisha ukuri mu Rwanda. Nyuma yo kuzenguruka rero Akagera tukarangije turushye, twafashe inzira turataha. Iri shyamba uzi ko utanarizenguruka ngo urirangize. Iri shyamba ntabwo warizenguruka ngo urirangize, ni rinini cyane. Aha hose ni ahantu haba utunyamaswa tugiye dutandukanye, ariko ikintu naje kubona kirimo hano byinshi ni makaku gusa. Ngo ni makaku, ntumbaze ngo makaku mu Kinyarwanda ni gute bayita, ariko si ukubyirengagiza, ahubwo ni ukubyibagirwa. Dore iriya yibereye mu giti hejuru. Akita kumeruke esa aqui tá comendo o quê? Não abriu a garrafa dele. Aquele outro já abriu. Ainda está a abrir, pá. Aya niyo mazu zigenda zibamo. Ubu hano ngo ibisimba bindi babagamo, ibisimba byose bishushanyijeho ngo byabagamo hano, none ngo babikuyemo. Baniri rirerire ni Nyungwe ndakurahiye. Vamos. Umva nabatembereje ishyamba, hasigaye birahagije. Nyuma yo kuva kureba ingona, naje kwibuka ko ari ingona mu Kinyarwanda. Naje kwibuka ko ari ingona. Ubwo tumaze kuzenguruka ishyamba ryose ahashoboka twarahazengurutse, ariko hadateye ubwoba kuko harimo n'ahateye ubwoba tutageze. Tumaze kurizenguruka rero turataha.